Forest Protection Range atumpen disama long ihum theng pijang tua gari theng pi pen kenep dun long. Bukajan LAC angkang along Dr. Tuliram Lunghang ari deng pen long eke som la pen kang pupong. Rong karbina horlang swalong than rong ker kar klipong. Kardom pinikarbit prime ta birta long pan kado kavya phanta me kardom na pajurik long tangte pinikarbit prime ta birta arjuik tha disama hawara long forest protection range atom pen theria chikloni pha hinia nongwe porphai ke ba por malom thengpi kanghu ahem konglong pen thengpi ke nebdun long abirta nere tuma phrang ke pen birta na pale Theria chikloni pha hinia ni ajo porphai ke ba por malom forest protection range atom pen chipater pi ponsi disama ahawara long kai keta thengpi kanghu atom kaparu humajo patrolling bedosi men tong sikot pen thekdun long si thengpi kangwa gari la pen a thengpi pen nebdun long cheklo pusi forest protection ranger sirbarika terona hin pen nang pachini pon lakhan kora pho nilip MEC constituency ke parlo angkang therepo chikloni phai ke thom arni chokihola ahawar nahor sola pen nijangpo tea garden SOPD ODS scheme pen kado kawe 2.3 kilometers sose atowar kasalam po Japan Karbi Anglong Autonomous Council CEO Dr. Tuliram Lunghang ari deng pen long eke sompo Nilip MEC constituency angkangta ason towar pen chenglok JJM kijuna lang kipi RCC adelong kikimpi lapen ason kaching thurawar sai non ke wangji inglong ahawara phan arjiding klui pen akar inai lakedak thoi pen inglong kacheleng atowar choki hola pen borpung tarapung an cheleng thora towar la therepo chiklo angbom kasalam kecheng ponchia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEO Dr. Tuliram Lunghang ahin pen checha kontak lapen halapu nonangkeleji Karbi Anglong district Nizang Karbi Anglong lapen NC Hills Dimhausau la district thoma pharman MP election along ticket kelong dun Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Amor Singh Tiswa hinpen pherangke karjwa hot na ke thandu na tengke ilitumke Karbi Anglong akar inai pulote hemprek hen mate Indian Article 244A loke togda lake ilituma phansi epanong Lasi ke palong bek jiapkha nili hailote parliament along ningje don bek jipusi amithang angho pen ningje Lasi Karbi Anglong lapen Dimahasau Karbi Anglong Autonomous Council lapen Dimahasau lo kedo ana song sitame nili MP mantet lo bulan parliament lo nili chukidar hisab pion hisab lada kopipi man kenang yang son asal Karbi Anglong Karbi itu malah hemprek yang artikel 244A buthak nanglin pala bangso assembly long ningje ni malah ya ding pega ke song lo lapen MOS MOU lahai da ke lengke doan lahai da do e papleng punya pansi nile MP mandat pen apilo tani nile lahai ka do ke song pen papleng konvek ko bosi rat atong ado chechake Nilip MEC constituency along ajada sonta kaching thur awar sai asai doan MEC Pobitro Rongpi lapen Bukajan LAC MLA Dr. Numal Momin atuma phan pin khatsi sai doan isi pen isi eson peneson sai klem ponthu bom chia phan puta pachini ponthu labang some along kachetong dun MLA Dorsing Ronghang Assam Deputy Speaker MLA Dr. Numal Momin MP ticket kelong abang hu Amor Singh Tiso Nilip BJP Mondol Committee Nilip Chokihola Town Committee Ameipo Winson Ronghang Nilip Education Development Block Board Chairman George Rongpi lapen dungara datom chetong si meyalong RDPD bukannya no konsensi kami tuar pencenglok kijun nalang pencenglok lapen kaprega sai nera no molumin hai no hai tuar tame ningkan ke thomti nang tum lang no nil tum ningkan thom ra chitim dola da ningkan ke thom ra chitim
Karbi Anglong isi kacelar angkeng nang tum theklong po. Karbi Anglong isi change nang tum theklong po. Ba Karbi Anglong rat tum se theklong po. Tuar pen cenglok ki juna lang pen cenglok kapre ka sayang deng na tum theklong po. Monsan da tum tolo monsan ki do joi ne pen si Karbi Anglong ga kapre ka ceng thura sayang deng theklong po. La sinang tum ma thano je Karbi Anglong ke tum ning sipet pen situ nang ning sipet pen no jada chun hem prek long wek ji matharang ne hem prek da tu hang bom long wek ji lata ani si long wek po putang tu pachin pasal dah borpung pencukela ke dam je tobar lam ini ke dak ke survey lo komen tu yang si klaim pon pangseng lemon dolo sengson dolo ta Sengson dolo. mathanang lo non la normal movie ne kai ta boripon momlo nilisi to 50 km na 194 crores lata survey lo tangal lo ta movie ne kai si la bangsen ni si ke toilo se jandar doyalo mathanang ke chengi prabjim den cheng po normal laso hithuri yang mong se cheng hithuri ba nikep ingko ba so siklo ban si cheng ada sar la pening la non la district ke thom aphan la MP election MP candidate la lang li confirm lo masa confirm lo declare lo kala declare lagi central government central BJP ben se declare lo sar la sipai pon phana tum PP hin claim pon sa kape hai mane tume claim kle thang na rat tum ma hirjume do rat tum hirjume teng pen se o morsing di soban pe hai po the Narendra Modi phan ki dukel la rat atum phan sayang deng ki pi ake joy pen orunrai scheme pi ake joy pen se ke langa scheme ki pi ake joy pen sang he joy pen ki pi ake joy pen hem soi ki pi ake joy pen la kachutun ga chudang phan gas ke pi ake joy pen sar hero phan suri ke pi ake joy pen ladak kachali tum phan mitri ki pas ma soma suri ke pen chenglok suri ke ni pharo pho America chali je phan hala tum phan ke suri ke pho la hai ice cream ki pi pen itu julaga tum moi khois chalo ande sar la last pene ki dam tang khironi lo alam ki botha ke mentu lo la claim bon momlo official claim bon momlo nili claim bon momlo la ke je PGR VGR ke claim back bo la pen tonte claim bon momlo সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে বসবাস কৰি আমি যাতে এটা সংকল্প এটা লৈছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱৰ্তন লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতি লাগে কাৰ্বি আংলং নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকক সংস্থাপন লাগে সেইবিলাক কামে আমি কাম কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা লাগে যে এতিয়া এই প্ৰকল্প নমল মুমিন ডাঙৰীয়া সমষ্টিত এই সমষ্টিত তেখেতে আজি আপোনালোকে আঁচনি আজি আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ আঁচনি আজি আমি এতিয়া আমি ফাউণ্ডেশ্যনটো হেৰি কৰিছোঁ বিজেপিৰ দিনতে বিজেপিৰ দিনত গতিকে আজি আপোনালোকে ইয়াত এই সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছত লেংডনী পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত বিধায়ক আছে ইয়াত তেওঁলোকৰ কাম কৰিছিল জগত সিং ইয়াত 15 বছৰৰ শাসনত আছে ইয়াত এতিয়া কংগ্ৰেছত তেওঁৰ দিনতে কিমান ৰাস্তা বনাইছে কিমান উন্নয়নৰ কাম কৰিছে কিমান স্কুল বিল্ডিং বনাইছে কিমান কমিউনিটি হল বনাইছে সেইটো আপোনালোকে ওলাই দিয়ক গতিকে ৰাইজে আমাক ভাল পায় ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দি থাকিব নমল মুমিন ডাঙৰীয়া আশীৰ্বাদ দি থাকিব টিম কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহবিলাকৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব আৰু লগতে কয়লামাটি পেন পিটৰ লাংনে ৰিপৰ্ট কাট নিউজ Tere ni phai ke thom arni Bukazan LAC angkangalong an Borzan MAC Bukazan MAC Saruputhar MAC Deopani MAC lapen Nilip MAC along MAC angkangalong an Towar pen Chenglok ason kaching thur asayamu ke klem ponjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Monghang Ardeng pen long e ke sompon lapen kangpua mai pamanpo Bangso long e ke sompon Lapen Kangpua Mayalong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Monghang EM Surjo Rongphar EM Richard Tokbi EM Lunsing Teron MAC Sangpi Kadom Terangpi MAC Modhiljo Dekyal Phukon MAC Pobitro Rongpi Board Chairman Pen Chenglok Mang Kedo Kethe Kedingatun Long E Kistom Amayalong Chatokpi টকা দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং গোটেই সমষ্টি আৰু আছে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ আৰু 2 কোটি টকা দিয়া হৈছে আজি সেই গোটেইখিনি আঁচনি
এইটো আজি অকল ইয়াত আন্তাই ফেনৰ দুৰ্গতি থকা নহয়, ৰাস্তাবোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যে স্কুল বিল্ডিং আৰু এনেধৰণৰ আমাৰ মানে বেলেগ বেলেগ কমিউনিটি হলৰ এই স্কিল চেণ্টাৰ সেইবিলাক আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ ডক্টৰ নমোহন ডাঙৰীয়া তেখেতে সেই গোটেইখিনি আঁচনিবিলাকক বজাৰ কৰি অনাৰ কাৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যু কি হ'ব? যিহেতু আমাৰ নিৰ্বাচনৰ ইছ্যুটো কাৰ্বি আংলঙত এটা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত যিমানখিনি বসবাস কৰে তাৰ স্থায়ী শান্তি আমাৰ স্থায়ী শান্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি কাৰ্বি আংলঙত চুকে কোণে সমান্তৰাল হিচাপে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম ইয়াতে কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি ৰাজনীতি ইছ্যু আছে সেই ৰাজনীতি ইছ্যুবিলাকৰ আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাকৰ আমি চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছেও যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে। কংগ্ৰেছটো আপোনালোকে জানে ইয়াত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ 26টা MLC সমষ্টি 0 কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি মিউনিচিপেল বৰ্ড আছে, টাউন কমিটি চেয়াৰমেন আছে, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আছে, তেওঁলোকৰ অপজিশ্যন কংগ্ৰেছটো 0 আছে। কাৰ্বি আংলঙৰ লেম্পছত ইলেকশ্যন তেওঁলোকে খেলে, কোঅপাৰেটিভৰ লেম্পছত তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন খেলিলে তেওঁলোকৰ এজনো কেণ্ডিডেট নিজিকে। গতিকে ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাটো কাৰ্বি আংলং ৰাইজে সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ পেনকাচি কইনত নাহৰ লাংছো ৰং কাৰ্বি আলং থাং ৰং কেৰ কাৰ ক্লিপনা বিৰতা নলে তোমা ফেৰাংকে বিষ্ণু লেখে পেন বিৰতা নাকলি সং ট্ৰগাতুম চিংৰুম সি আদুয়া হয়ালং কাৰ্বি আলং থিৰুথিপ দুনাংজিপু মাথা দাম পাৰসি পংসি ৰং কাৰ্বি ফুসেং পন আনপাৰটা ৰং ৰূপ কে থিৰুথিপ পেন কে দলংজি আফাং পুসি কাৰকলি চফেজো মাতে থাং ৰং কেৰ কাৰ ক্লিপন লাসং সি দেওপানী থান ধানসৰি থান নাহৰ লাংছো থান লাংসাংটিয়া থান ইংহান লাংছো থান আনপাৰটা আৰু নামভাৰো আফান হিৰজমে জহাং আদুনথু কাৰ্বিয়াৰন বাৰিন কাৰ ক্লিয়ামেয়া হিনপেন মেই ফুয়াতুন পেন পাতে পিপংসি গুৰু সাৰামেন জনা সিং তেৰং হেমাই ৰংফাৰ খয়া টকবি বিনোদ ইংতি কাথাৰ জিবি ৰাজেন ৰংপি গুৰু সাৰ SGB চন্দ্ৰ ৰংপি আতয়ানি বিডি সাৰ ধন সিং তেৰং পেন কে থান পনা টেংকে লাংথে লাংপং ভমুত wokana lam adu he huyanta mesen pusi থান tumdak Nagaland ke dai a border area long nitum chingrum pet pen nitum dak longle ka dokhali bu phansi nitum kadu kabe chingrum pet pen sini tum dak dokhol po karbia rong rong amenta ir lo rong karbia rong Dimapur ke dai lahorian nohor langsung pusini tum amen rong amen ta sing ingat lo lapen koson klaim ke damji make pinita than thili kar kita padolo jakong horang ar nam benta cohang lo lapen ke aku thege ding manda pamu pen birta cukuri bomlo amala tumange pini hala sia manda pamu phone contact bomlo sia ma porowe lapen dak local emisi mata porowe nang ci tong nun elo busia lang tuman contact cukuri lo ha la tumong si doson te panso se ni tumna jakong ke intang tu muchaji porlo sita menon ke profit ame patumi election ala men declare da lopot bang da duty jiklam na ko lo la si non bang ke ni tum dak ladak long le kenangi po tum an ke ni tum chingrum pet pensi ni tum dak kadok ki heri lo ki klem ke damji afan anama ni ta klem pon lo lasi lapan chot lo ni pariet bianda merat arlo heri rizal na thanan ta misen ini don kon bang mu jutong ada ni tum non don more than 400 ke doloda Nona ko bang ke nilitum ciri sisi patik lah, ciri sisi patik lah, lapen la soteng sila toara mokhat ame patik pon lo, la plotting ke joy pan lapen muafit arrangement ke me pan rong rup kabuche
lapen dak tu market set pipineta dolo school afan provision lang afan medical afan lapen field dolo lapen ang tonong le bagay dak 3000 bag dokok ta thek above do exactly tumta pule pun pelang ha ta 3000 bag donai jitu ke lang teng teng te la physical idea ke lang teng te no mani lamang solong le hampu mai lo ne ni ka along le hem phu pu ke ahok ala medano na kar benglong ke kar bidum si long le hem phu lo ene ke bang ke than bajo be nil dek ke chinin de ha sami bisi ko dak ili tum kenang sot bang ke la lo itu border area mopen aja ka tum ta pulo la pen ili tum dak arleng tum mane ili tum ke teng thip ne ya kenang sot bang ke la helo la dak la soria penana danger bang da do bang aso tum nang pet bom tang lo Aning kanwang asong tak thak ke paman pon hojai district kapar lupon nech paro khwa mate halodia ti adung het kedo Sri Sri Akasi Ganga safe thanalong there ni final capen ni phai krohini arni an kapaman pon jiaphan katese katedang ponam birta neretoma pherang capen birta na pali Labangso Sri Sri Akasi Ganga safe than lake Karbianglong district ahoy paro khwa mate vothunga jia hithi pen kilometers hini sose ajak ansido Halapo Sri Sri Akasi Ganga safe thanalong Maha Sefratri kapaman panalong safe Saturday Utsav Udjapan Samitia hinpen Solangdo Karbianglong arat ke doan aphan sidame there ni phai nar kepen ni phai krohiniar ni jopha ponsi aliralon pen ketalon ponjialong ardik bi ponjia phan জয় জয়তে সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজক আগন্তুক শিৱৰাত্ৰি উৎসৱৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সাংবাদিক বন্ধুসকলক শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি জনাইছোঁ পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন অসমবাসীৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজসকল শ্ৰী শ্ৰী আকাশী গংগা থান উন্নয়ন সমিতিয়ে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো অহা ইংৰাজী 8, 9, 10, 11 আৰু 12 মাৰ্চ 2024 তাৰিখৰ পৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আকাশী গংগা থান প্ৰাংগণত উলহ মালহেৰে শিৱৰাত্ৰি উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ সেয়েহে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ শিৱৰাত্ৰি উৎসৱত আহি সহযোগ কৰাৰ লগতে দিহা পৰামৰ্শ দি উৎসৱটিক সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ বাবে আকাশী গংগা থান উন্নয়ন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণী শৰাই আগবঢ়ালোঁ নমস্কাৰ মই শ্ৰী শ্ৰী আকাশী গংগা থান উন্নয়ন সমিতিৰ হৈ অহা 8 মাৰ্চ 2024 তাৰিখৰ পৰা 12 মাৰ্চ 2024 তাৰিখলৈকে আকাশী গংগা থান উন্নয়ন সমিতিয়ে আকাশী গংগা থান প্ৰাংগণত যি মহাশিৱৰাত্ৰি উৎসৱ উদযাপন কৰিছে সেই উৎসৱলৈ মই অসমৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নমস্কাৰ আমি অহা 8 তাৰিখৰ পৰা অহা ইংৰাজী 12 মাৰ্চলৈকে আমি আকাশী গংগা থান উন্নয়ন সমিতিৰ ব্যৱস্থাপনাত 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী হাতত লৈ শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি উৎসৱৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ তো সেয়া আছে আমাৰ 7 তাৰিখ সন্ধিয়া 6 বজাত বন্তি প্ৰজ্বলন 8 তাৰিখে আছে ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন আৰু ভাগৱত পাঠ তদ্ৰূপ আপোনাৰ সন্ধিয়া আছে আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা এই স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা তাৰ পিছদিনাখন তদ্ৰূপ আপোনাৰ 9 তাৰিখে ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন আৰু ভাগৱত পাঠ আছে দুপৰীয়ালৈ আপোনালোকৰ এই নামতি দল ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ সন্ধিয়া 8 বজাৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আকাশী গংগা কণ্ঠ তদুৰ 9 তাৰিখেও ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন আৰু ভাগৱত পাঠ দুপৰীয়া নামতি দলৰ দ্বাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু সন্ধিয়া ঠিক 8 বজাৰ লগে লগে বাৰেবৰণীয়া কৃষ্টি Tangte normalam so pora phan biruta mo ingtonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birta long bang thuik long. Say no to drugs and yes to fitness pu athi pian ponsi Nokbe Motorcycle Club Karbiang Long Pen men volleyball tournament count friendly match ke padopona birta nere tuma pranke Bisnu lekte pen birta na poli. Nokbe Motorcycle Club Karbiang Long Pen paterpi ponsi pini hanjang lang swalong say no to drugs and yes to fitness pu athi pian ponsi men's volleyball tournament count friendly match padopon. La swalong kachirabdun Karbiang Long Motorcycle Club atum pen chilangsi sideng pon. La swaja mekedeng ponalong Nokbe Motorcycle Club atum Karbiang Long Autonomous Council MAC sang pikadom terang pia phan kachurota padopon. Jayame kedeng ponalong aki haipi sang pikadom terang pi pen kachirabdun lapen non ove kimia tuma phan kirung ponalong ardi kipiduna putha kapota kachoro pajer pontu la swaja me kibipon men's volleyball tournament along kangpupon lake aluhiaman pen SGB number otherso Jagannath Bay lapen Moheswar biatumsi ingpupang La Soaje Megalong Kachitong Du lake United Motorcycle Club of Nagaland, EIMI Motorcycle Club of Nagaland atum se tongdonsi RDP2. Tournament along Hanjang Langso Kamalakanta Bay Volleyball Club atum si Keching Sianong E Chipalong Pon. Lapena Duntu lake Balipothar Siang Volleyball Club atum si Longpon. APHLC Youth Wing a hin pen sef Karbilai Pot PNC by Kreli Kapidopon pini hamrena rong sopian nang letang. Nonang kili GMP kili kapidu jialong APHLC pen kachetoidun GI kathara phan nona dihu kapi highway jia phan akimang pen kapache thanga jaime by Kreli padosi pini hamrena rong sopian nang leten rat angno cheplang. APHLC Youth Wing TDP Kongchung Bang Sar Sing Pen Penajok alang ni tumak kimang alam the perang kya tumang no kejai pon alam the lapusam TP ke lage lamchak tunjungan akam si klem berji salang ni lamchak tapi alang ni tiksar bang ku porsi lagi rata chini no alang di long tek ku porsi itu mahin penang tu pan ham taklar no tapi alang 6 sidu orang ting pensi kar biang long rata pan mati 5 sora rata pan dakar biang long rata pan especially itu 6 sidu orang ting aron selam si separate electoral room labang ki claim back po la kichi so don voter list man amin kan kala sai claim back po salang limang chak ti po so lasana taxi kar biang long along ni podizim thepik ami thang nan ki dobo arling the tu ami thang apuria la fansi contract ponon sakuri ponon ason tinamu tame ahiba sopani chalang chote dilaton lasila pasona culture ki alang pivir dechi pusalang ni pulo labang solar ki alang li katup kawe fanta equally si kaduk kawe kinangja festival do an sakuri ponon contract ponon do an tame alang ilabji pusun lo kai pan bilai pusalang ni labjak pilo lapen ki contract tung do an fansta apora ting si alang li bil tame pilabji pending de lapen la lo ko than bang tum han teacher pen ponon sakuri kam do an fansta tame silil tame pending de apora ting salang li pilabji pusalang ni labjak pilo kar biang lo rat kinai talah lo pending tapi adu ya hoy border bang ke alang thiu thip lapusan around 1951 halabang so pene ating si alang li border tame pathiu thip po si alang li lam chak chipilo alang li ne claim vegil pen claim un si lam chak chipilo ke kala halo itum kenang ita kar biang lo rat la se labang so alam pena pot kar biang long arat afan lapusan alam chak ki neke pin madu songja pura gala la so bena jok sinong kar biang long arat thur pak lo ingno akhe an ke nel dum chinia teng pulong te 80-90% ki 80% sidolo la se ke bantri parliamentary election ma ke jai ka thar sure 110% itu ki haji sang ring do to labang so lok sabha election parliamentary election ki itum phan si ke thedum election la ko athe kar biang long ora la bima sawar ke lage itum parliamentary struggle itum arti include pen kar biang long ora kimang tai emprek ala selabang so emprek kang thim piniar ni la tumong la ningkan sok sikap rahi pleng at lo political party ke bang lo bentang pom lo ASDC the ruling no
rat aphanang than lo hempregament pen rat kitu tum lo sita rat nang chung kida rasong laksi congress aphan meji mini pusi congress antai tum pihai lo sa along nang chung kida lo rasong laksi tum सबका साथ सबका विकास मोदी की बना जॉब इतुम हंता हलाप राजनाथ सिंह के menang cak tikang lo LKR bari nang cak tikang lo tapi langsung se Amit Shah nang cak tikang lo malah hui menang jawab rat tu maning ke cethe dulu BJP ke dwar ni husi itum la hemtek long tu gon husi Borin Singh beke hai pihai dulu sita pini mingkan cap leng ada kita itum apa nang chong kidat lo lasi hil tum kar biang long rat la ben dima so rat itu ke cingwai lo non adihu matsi tum kar biang dia pan pajok hek kar biang long hemprek long le penapot siksil ke pang tang dire penapot kar biang long gi dia asan la asbang so ki view ke pajok ji pan kusi episode se kar jab binong laki inglong akhe phas kar jab binong laki darat chin ki menang lasi ki dam tang hud episode se party pen aki hajai ka thar pasi candidate bai kon kibi kithi akpe mang phar satki sathu kithe kere do ana tum pen jingki chi than si alang le phan democratically ateng pen ing bai kon lo hala sukang vai hu jai ka thar aki hai lam chak chi lo rat phan hala bang so lam chak lo ni rat nak ke deng langji pusini tum hin ta ka du ka rat tu social media ha ki dam tanga arni hu tamela so siding bom hu than lo alang li phan BJP pen candidate paklang non MP partai phan arjun lok ben tum hin ke ningarong theke alang li kenta hai hevek lo lagi athe rat kriek tang mani laki alang li fan kriek ke laki lanon MP ang hoi atike long le france alang lo kriek athe ma alang li revenue in charge ke di revenue in charge lo alang li revenue in charge ke do un hosi kar biang long arat atunke pota ke long le nail pota ke long le hang jol ante pota halo ke thir thib fan ke nangli hem thiku bolong li serang hoi le nangli serang nu jok le parjap sita along le yung saputa vi pulu de nangli parjap dung dung ki ali beti kar biang long serang long bangga du beta chini tel bang so serang long itum ki do kar bi tum si inglong khai si aputa vi de tum ko piali age thangali de la so puta ka bena si pini incrosar doping lo ke angtan ke bang ki che tum tanang do thib lo ke o long le ki joy pusi bang mathala lo ke bang do thib lo giniar ni ke chiplung sung tung lo ta o sung tung lo la lasi alang like pota ki pipe ta ise corruption ke then nai lo lagi pota ki pipe ke corruption ke then nai lo itum lai la matha pe me ngi la si alang ha ke reject tang la sin mon MP galang like haji bu gala ke di la ka lam da chathan nam ni hai he bek lang like lagi ha alam lo lagi ben lang nam sna alang li ningkan ke em ki man singa sona consumency em alang li revenue in charge singa sona almost tin thum lang damon to war ave school hem ave pen ke 90% akar bi mate inglo ke fan ki ringia ver sai masih pipe mat plaster mate in han me ki hem loks gitu lana tu lamon rak thang thung lo to war ke lage ki join nai kam lo di PWD department pe laga du ke belang li scheme belang ya aja kong pe lage selamun lage se tahala bang so tuar na tum lana me theglong ji munit ki chela ton ji ka phialam lo ingara na chela ton Hamren Pen Hundro Pro Report Card News. Tang Tepini Karbi Prime Time Virata Bangke Kang Tonik Long, Padu Kaveta Me, Domit Hakme, Kurwang.